Hello guys, welcome back to my new video. Te kejeng sisa kena video ke ngalak day ban ana 2 menin handrai men sengipat ba don ketuk update te long ban play game. Ban men meru ngam klek por ban sna kena video te mentang ini page ya ke new event ke ban sapoy ha ke artrik ke ban sedang ha ke artrik bat ngin peru ke kejeng penkelah ha kena update ngali iba bon ba kejeng kelah ha kena update mentah te ngine pe ikne video hado ban kut bat kaweng aku ban kerpat api ba pin like ba subscribe kene ke channel da press bell icon kenang ba andang la upload biang iki video related jong ka Free Fire te kenang bakan po notification sapi te tungine pe te mentang ini pe kalendar kan sedang kene ke event kan sedang nado ke artrik hado ke sitrik jong Februari bat ngine pe mentah ki bangin ya nak ki bat kumno ban pendek mission te si play kene ke event kede ke ketang si play Free Fire ban kan sedang artrik ini ya ikne ki karakter news ni ki bat kene ke backpack ngaklam download ra te ni haban play pro match bat kini karakter ngin yo event kini ngi haban jet event kini tang event hi ngin yo ban jet free te kene pat kan sedang ha ka kunda trik ngin yo panda bat je kene ka box crate box gun crate bari kene ngin haban pendemsion ngi haban collect ye kini kisente gon ha kan sedang nado ka satrik ado ka artrik man kesini haban pendek mission ni haban lekai ban ni haban kill kongut man kesini kenang bangin laban kolegi kini ki sentiu ban exchange kento ban je kini ke bandal te kene ngi haban login haka arfun trik jong haka sini republik ngin yo ikne sarum te kene ru haka sini arfun reu ke sini republik te ngin yo ikne baro kene lately ke weapon voucher ke craftland custom bat gitu te bat kene ke play new mode ngin yo ikne ngi haban play ke to ka creative mode kenang bangin yo gitu te tang gitu hik der ke bangin yo nak kene ke event don tang ke to ke bandal hi ke bakam biang re kam long ke event ke ba ayu te ke don saka wai ke emote party le da pikwa ban le da pidon diamond te best pa ki diamond bawan ki emote bawan ru kene dai background emote hani la ban rem dan la ibang man spin re tuna diamond ke tron emote gitu ki buya emote la wan biang ni all in control di booking te kumno prolog sa nyetho mano by spin bat ki ai ki emote pi nang ne ngate nganam spin show ni dan diamond raban spin ne kene ka event la ibang spin te page menta ya kejengkelah kene ka update ba ke ki collection ru la don lang ha vault ha rangkat bat ki sopti dai la suk ba ban bo lang nama suple ka vault la pen ilut hanto ya ki kali la don rangkat bat ha vault te bat kawai ke baki wanra kene ka update ba ngila ban exchange claim da don kam ban lek vault ngisu equip hane preset don preset artly ne preset 1 preset 2 te ban equip ikne haban lek na vault bat sa jet ki sapti ki ba phi kwa ban
equip ha preset 1 but ki equip ha pikwa sabti ban equip ha ka preset 2 selain ang ne but ngati la dep save chua klik hang ne but save pia ini number 1 sa save hang ne ngati la dep save lupa te ki mi bai kum ne nomor la dep save lupa ne anda pila dep save ikni te kila mi ha lobby jangpi kene ka current outfit jonga bat larang aku ban exchange su klik ne i preset 1 la change ka sabti jonga dai outfit jonga bat kene preset 2 yam ta tang kene video kubles bon prolog ya nom ta ba pi page kene video te sa sampai ke next video. Tata, bye bye.